Ήθελα να διαβάσουμε λίγα εδάφια από το 21 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Me zbulesa, desha të lexoj disa vargje, Να δούμε το τέλος της υποθέσεως. të shohim fundin motra dhe vëllezër aleluja që ka përgatitur Zoti. Dhe pashë një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishin shkuar, dhe deti nuk ishte më. Dhe unë gjoni pash qytetin e shenjtë Jeruzalemin e ri, që zbriste nga qielli, nga Perëndia, që ishte bërë gati si nuse e stolisur për burrin e vet. Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte: ja tabernakulli i Perëndisë me njerëzit, dhe ai do të banojë me ta, dhe ata do të jenë populli i tij, dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta Perëndi i tyre. Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre, dhe vdekja nuk do të jetë më, as brengë, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Dhe ai që rinte mbi fron tha: ja unë i bëj gjëra të reja. Dhe më tha: shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe besnike. Dhe më tha: u bë, unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi. Atij që ka etje, unë do t'i jap si dhurat nga burimi i ujit të jetës. Kush fiton, do t'i trashëgoj të gjitha gjërat, dhe do t'i jem për të Perëndi, dhe ai do t'i jetë për mua birë. Kurse për frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasësit, dhe kurvëruesit dhe magjistarët dhe i dhujtarët, dhe të gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do t'i jetë në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Μέχρι το 9 διάβασες. Ναι. Ωραία. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι το τέλος του πράγματος. Tu, vëllezër, është fundi i gjithçkaje. Εδώ τελειώνουν όλα. Tu mbarojnë të gjitha. Και ο Ιωάννης τα βλέπει, του τα δείχνει ένας άγγελος, τι θα γίνει στο τέλος. Dhe Gjonit i tregon një angjëll se çfarë do të ndodhë në fund. Έχει τελειώσει η εποχή αυτής της γης που βλέπουμε τώρα. Ka mbaruar koha e kësaj toke që ne shohim sot, Γιατί αυτή η γη θα καεί. sepse kjo tokë që ne shohim sot do të digjet. Ο Πέτρος λέει τα στοιχεία, αυτή η γη αποτελείται από υλικά στοιχεία. Ο κόσμος όλο το αποτελείται από ύλη. Πώς τη λέει στην ύλη, δεν ξέρω. Αυτός ο κόσμος εδώ, η γη μας, αποτελείται από πράγματα που είναι φθαρτά, που υλικά. Gjithë toka, thotë, është e përbërë nga diçka që do të prishet. Αυτά όλα θα καούνε. Të gjitha këto do të digjen. Θα πάρουν φωτιά, λέει η Γραφή, και θα καούνε όλα. Thotë, do të marrin zjarr dhe do të digjen të gjitha. Όπως ο Θεός είπε ένα λόγο και έγιναν όλα αυτά, Ashtu si Perëndia tha një fjalë dhe u bën të gjitha këto gjëra, ο Ισαΐας μας λέει θα ακουστεί ένας έτσι συρριγμός, έτσι μια συρριχτή, ένα τέτοιο. Isaia thotë që do të dëgjohet një zhurmë Και οι ουρανοί, λέει, όλοι θα τυλιχθούν έτσι σαν βιβλίο. dhe qiejt thotë do të mbështillen thotë si një libër Και θα γίνουν μια στάχτη, τίποτα. dhe do bëhet do të humbasin thotë. Όπως δηλαδή ο Θεός είπε ένα λόγο και έγιναν, θα πει ένα λόγο και θα γίνουν μηδέν. Ashtu si Zoti tha një fjalë dhe u bën të gjitha, ashtu do të ndodhë, do të thotë një fjalë dhe do të zhduket të gjitha. Και βλέπει ο Ιωάννης τώρα εδώ πέρα κάτι άλλο. Dhe Gjoni në këtë që lexuam shikon diçka tjetër. Νέο ουρανό και νέα γη. Qiell të ri dhe
tokë të re. Και η πρώτη γη λέει πέρασε. Dhe toka e mëparshme iku thot. Δεν θα ξανά, αυτό που βλέπουμε δεν το ξαναδούμε ποτέ. Kjo që ne shohim sot, nuk kemi për ta parë më kurrë. Και σε αυτή τη νέα γη που θα φτιάξει ο Κύριος δεν θα υπάρχει θάλασσα. Në këtë tokë të re që Zoti do të krijoje, nuk do të ketë det. Τα περισσότερα τουριστικά μέρη είναι στις θάλασσες. Vendet më turistike janë afër detit. Αρέσει η θάλασσα στους ανθρώπους. I pëlqen njeriu deti. Ανοίγει το μάτι, βλέπεις έτσι πέρα. Hapet syri dhe shikon larg. Και εγώ επειδή είμαι από νησί, λέμε θέλουμε να βλέπουμε λίγο θάλασσα. Unë që jam nga ishulli, gjithmonë dua të shikoj det. Γιατί το θεωρούμε ότι είναι το πιο ωραίο πράγμα. Sepse e shikojmë që është gjëja më e bukur. Δεν σου κλείνει κάτι και βλέπεις πέρα. Nuk ju ndërpret shikimin, por shikon larg. Η Γραφή μας λέει ότι αυτό είναι τόσο φτωχό που εκεί δεν θα υπάρχει. Dhe fjala na thotë që kjo është kaq e varfër, sa Δεν θα υπάρχει. nuk do ekzistojë. Και ο Ιωάννης τώρα βλέπει κάτι καινούριο. Gjoni shikon diçka të re. Είδε, λέει, την πόλη, την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Thotë pashi qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri. Κατεβαίνει από τον ουρανό Zbret nga qielli σαν νύφη και κοσμημένη για τον άντρα της. si një nuse e përgatitur për burrin e vet. Η Ιερουσαλήμ συμβολίζεται με την Εκκλησία. Jeruzalemi simbolizon kishën. Η πρώτη Ιερουσαλήμ, λέει, είναι σε δουλεία. Είναι δούλη. Sklava. Jeruzalemi i parë janë shërbëtorë, shërbejnë. Γιατί ο Αβραάμ, λέει, είχε 2 γυναίκες. Sepse thotë Abrahami kishte 2 gra. Η μια ήταν η πραγματική του γυναίκα Njëra ishte e ligjshmja e tij και η άλλη ήταν μια δούλη. dhe njëra nga ato ishte shërbëtorja. Αλλά η δούλη δεν κληρονόμησε τη γη αυτή. Shërbëtorja nuk mori në trashëgimni tokën, Αλλά ο γιος της ελεύθερης γυναίκας, αυτός κληρονόμησε τη γη. por i biri i gruas së ligjshme, ai thotë trashëgoi. Αυτά είναι συμβολικά, λέει. Këto janë simbolike. Αυτή τώρα η Νέα Ιερουσαλήμ που βλέπουμε εδώ πέρα είναι η γυναίκα η ελεύθερη που θα κληρονομήσει τα πάντα. Jeruzalemi i ri është kjo grua e ligjshme e Perëndisë që do trashëgoje gjithçka. Και ο Κύριος τη βλέπει με κοσμήματα πάνω της. Dhe Zoti e shikon thotë me stoli. Τα κοσμήματα είναι χαρίσματα που μας δίνει ο Κύριος. Dhe stolitë e këtij Jeruzalemi janë dhuratat që Zoti i jep kishës. Και άκουσε, λέει, μια φωνή. Dhe dëgjoi një zë. Ιδού η σκηνή του Θεού θα κατοικήσει μαζί με τους ανθρώπους. Dhe këtu thotë dëgjoi një zë nga qielli, ja tabernakulli i Perëndisë me njerëzit. Θα σκηνώσει μαζί τους. Do t'i bashkojë të gjithë, Αυτοί θα είναι λαοί του. ata do të jenë populli i tij Αυτός θα είναι ο Θεός αυτών. dhe ai do të jetë Perëndia i tyre. Θα είμαστε με τον Κύριο και δεν ξαναχωρίζομαι ποτέ πια. Do jemi me Perëndinë dhe nuk kemi për të ndarë më kurrë. Προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω πώς είναι αυτή η Ιερουσαλήμ. Përpiqem të kuptoj se si mund të jetë ky Jeruzalem i ri. Την περιγράφει σαν μια γυναίκα, σαν μια νύμφη.
e përshkruan si një grua e stolisur, την περιγράφει και σαν μια πόλη. e përshkruan edhe si një qytet. Πιο κάτω αν θα διαβάσετε, Nëse do lexojmë pak όλο më αυτό το poshtë, κεφάλαιο, gjithë ky kapitull του λέει στο 9 εδάφιο, έλα να σου δείξω τη νύμφη του αρνίου τη γυναίκα. në vargun 9 thotë, pastaj erdhi drejt meje një nga 7 engjëjt që kishin të 7 kupat plot me 7 plagët e fundit dhe foli me mua duke thënë, eja do të tregoj nusen gruan e qenjit. Και τον ανέβασε σε ένα ψηλό όρος και του δείξε μια πόλη. Dhe e ngjiti në një vend të lartër dhe i tregoi qytetin. Είναι τετράγωνη, λέει, I tregoi që është katror, σαν κύβος είναι, si kuti, και όσο είναι το ύψος, sa që është i lartë, είναι το πλάτος, është i gjerë είναι και το μήκος. dhe i gjatë. Και περιγράφει ότι μέσα σε αυτή την πόλη όλα προσπαθεί να μας δώσει ό,τι πιο ακριβό υλικό υπάρχει στη γη. Dhe përpiqet që nëpërmjet fjalës të na tregojë gjërat që janë në këtë qytet brenda. Και χρησιμοποιεί 12 μαργαριτάρια. Dhe na sjell thotë 12 margaritar. Δηλαδή τα πολύτιμα τα οποία έχει ο Θεός, τα μαργαριτάρια είναι η εκκλησία του, οι ψυχές αυτές. Gjërat më të çmuara në sytë e Perëndis, këta margaritarë janë shpirtrat, kisha e Perëndis. Αυτή τώρα η πόλη έχει Ky qytet ka 12 πυλώνες, 12 shtylla, 3 από την Ανατολή, Δύση, Βορειάς και Νοτιάς. kolonës, Όχι, πόρτες. 12 porta dhe i ka nga 3 në jug, në veri, në perëndim. Και σε κάθε πόρτα είναι γραμμένο ένα από τα ονόματα των νιών Ισραήλ, τις 12 φυλές του Ισραήλ. Dhe në çdo portë thotë është e shkruar një emër që ka të bëjë me emrat e 12 fiseve të Izraelit. Γιατί από το Ισραήλ έφυγε ο λόγος του Θεού και πήγε σε όλα τα έθνη. Ανατολή, Sepse nga Δύση, Jeruzalemi u Nord. shpërnda fjala e Perëndisë dhe shkoi në të gjitha kombet. Αλλά είχε και αυτή η πόλη 12 θεμέλια Por ky qytet thotë kishte edhe 12 themele, Το θεμέλιο είναι εκεί που στηρίζεται. atje ku mbështetet Και qyteti. τα θεμέλια είχαν 12 ονόματα. Edhe themelet kishin 12 emra Ήταν τα 12 ονόματα των Αποστόλων του Αρνίου. dhe kishte 12 emrat e apostujve të qenjë. Η Εκκλησία δηλαδή Kisha, do me thënë, στηρίζεται πάνω στη Μπουστέτεται. διδασκαλία των 12 Αποστόλων. mbështetet kisha e Perëndisë në mësimin e apostujve. Αυτό λέει το σπίτι της, έχει κάποια θεμέλια από κάτω Kjo shtëpi ka themele, thot, και στηρίζεται πάνω σε dhe αυτά. mbështetet në këto themele. Θέλει να μας πει εδώ ότι Do të na thot αυτή këtu, η Εκκλησία, η αιώνια τώρα, γιατί Ποιο είναι κοίησε. αιώνια, e përjetshme, στηρίζεται πάνω σε αυτή τη διδασκαλία των 12 Αποστόλων. mbështetet në këtë themel që janë apostuj, mësime apostujve. Και συμμετέχουν μέσα σε αυτή τη νύμφη, Si me tek. δηλαδή μέσα σε αυτή τη νύμφη είναι από όλα τα έθνη, Dhe në kishën e Perëndisë janë nga të gjitha kombet, είναι και από το Ισραήλ, γιατί βλέπουμε τις 12 φυλές του Ισραήλ, ka edhe nga Izraeli, sepse thotë që janë 12 fiset e Izraelit, είναι και από όλα τα έθνη. por janë edhe nga të gjitha kombet. Μας περιγράφει τώρα ότι αυτή η πόλη, τη λέει εδώ πέρα, Na shkruan që ky qytet είπε κάνω νέα τα πάντα thotë i bëj të gjitha të reja και ο Θεός θα βγάλει κάθε δάκρυ από τα μάτια μας. dhe thotë Zoti do të heqë çdo lot nga sytë tanë. Εκεί δεν θα ξανακλάψει κανένας ποτέ. Atje thotë nuk do të ketë më të qarë. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κάποιο γεγονός
που να μας χαλάσει, δεν θα μας χαλάσει καθόλου τη διάθεση. Nuk mund të ndodhë asnjë lloj gjë që ne të mund të na prishë atë që Zoti ka ndërtuar. Προσπαθώ πολλές φορές να το καταλάβω και όλοι μας Përpiqem να προσπαθήσουμε që τώρα. të kuptoj dhe të gjithë ne përpiqemi të kuptojmë, Δεν θα υπάρχει δάκρυ, nuk do të ketë lot, δεν θα υπάρχει θάνατος. nuk do ketë vdekje. Όσοι έχουμε χάσει αγαπητά πρόσωπα, Të καταλαβαίνουμε. gjithë që kemi humbur thotë njerëzit tanë të dashur, e kuptojmë çdo të thotë vdekje. Πατέρα, μητέρα, κάποιο συγγενικό πρόσωπο, Baba, nënë, të παππού, afërm, γιαγιά. gjysh, Τι gjyshe, έγινε αυτός? çuba, Εκεί θα είμαστε όλοι. atje do jemi të gjithë. Εκεί δεν ξαναχωρίζομαι πια με τα πρόσωπα αυτά που αγαπάμε. Atje nuk do të ndahemi më kurrë me njerëzit tanë më të dashur. Δεν θα υπάρχει πένθος. Πένθος, δεν ξαναβάλεις. Επειδή κλαις, βάζεις εδώ ένα σημάδι. Όταν κάποιοι πεθαίνουν, Nuk do ketë shirita të zi, οι γυναίκες βάζουν μαύρα. Εκεί δεν θα υπάρχει αυτό. atje nuk do ekzistojnë këto gjëra, Ούτε κραυγή. as të bërtitura, Όταν πεθάνει κάποιος, ακούς φωνές. Α, kur τι έγινε, λες. vdes dikush, ka të bërtitura, thresin njerëzit. Ούτε Nuk do πόνος. ketë të tillë të thirrur atje, as dhimbje. Όλοι έχουμε πονέσει. Të gjithë kemi dhimbje thotë. Δεν είναι κανείς που θέλει να πονάει. Nuk është asnjëri nga ne që do t'i dhembë. Και όσο μεγαλώνουμε, αρχίζουν αυτά πιο πολύ. Dhe sa më shumë rritemi, aq më shumë dhimbje të shtohen. Λένε, τώρα όχι τα γόνατά μου, λέει ο πιο μεγάλος άνθρωπος, Vjen një moment, një i moshuar thotë dhe mbin gjunjët. αλλά όλοι έχουμε πονέσει. Por të gjithë thotë kalojmë dhimbje. Και οι νέοι έχουν πονέσει. Edhe të rinjtë kanë dhimbje, Δεν θέλει κανένας τον πόνο. por asnjëri nuk e do dhimbjen, Η Γραφή μας λέει ότι αυτό δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ πια. kurse fjala e Perëndisë na thotë atje nuk do ekzistojë më dhimbje. Εδώ στον κόσμο έχουμε πονέσει όλοι και εξακολουθούμε να πονάμε. Në këtë botë kemi dhimbje dhe do të ketë dhimbje për sa kohë do të jemi. Χτύπησε κάποιος, λέει, πονάω τώρα. U godit dikush thotë më dhem tani. Κόπηκε λίγο γιατί δεν πρόσεξε, πονάω το Nuk u δέμα. kujdes për dorën thotë diçka ndodhi dhe aty i dhem thotë. Εκεί αυτό δεν θα υπάρξει πια ποτέ. Atje nuk do ketë më të tilla. Ούτε πόνος, ούτε κραυγή. As të thirrura, as Τα dhimbje. πρώτα περάσανε. Gjërat e para shkuan. Αυτό όλο που βλέπετε, αδερφοί, Kjo që σήμερα, shikoni sot, vëllezër, δεν θα το ξαναδούμε ποτέ αυτή τη γη. nuk do ta shikojmë më kurrë këtë tokë. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κάτι το αιώνιο αυτή η γη και κάνουν τα πάντα για αυτή τη γη. Njerëzit mendojnë se do të jetë pambarin kjo tokë dhe bëjnë gjithçka për të qenë në këtë vend. Το σύστημα αυτού του κόσμου που το λέει Βαβυλώνα η Γραφή, Ky sistem që fjala e Perëndisë i thotë Babilonia, όλοι αγωνίζονται γι' αυτό. të gjithë thotë përpiqen për këtë gjë, për këtë sistem. Οι τράπεζες, Bankat, το χρηματιστήριο, το που κάνουν, αλλάζουν ata që οι μετοχές που έχουν οι άνθρωποι. që ndryshojnë lekat, si i thonë. Τέλος πάντων, αυτό το σύστημα, το τραπεζικό. Ky sistem i bankave që konvertojnë Ο lekat. τρόπος που ζουν οι άνθρωποι, Mënyra se si jetojnë njerëzit, τα θεάματα αυτά που έχουν. gjërat që shohin njerëzit. Πάμε να δούμε ένα ποδόσφαιρο. Do vëmë të shikojmë një ndeshje, Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδιστή. do vëmë të dëgjojmë një këngëtar. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Kjo nuk ka për të ndodhur më kurrë. Ένας άγγελος, λέει, κράταγε μια μεγάλη πέτρα, σαν μιλόπετρα, Një engjëll thotë, mban thotë një gur thotë shumë të madh, στάθηκε πάνω από τη θάλασσα, qëndroi mbi det, την άφησε και έπεσε κάτω. e lëshoi dhe ra poshtë. Χάθηκε. Humbi domethënë. Η θάλασσα την εξαφάνισε, δεν την ξαναείδανε.
deti thot humbi thot, dhe nuk e pan me thot. Εκεί στη Σαντορίνη ήταν ένα μεγάλο πλοίο, το λέγανε Sea Diamond, πολύ μεγάλο. Atje në Santorini thot ishte një vapor shumë i madh thot, Και tragedi i χτύπησε madh. κάτω λίγο σε ένα βάχο. U godit poshtë thot në një shkem thot. Κοιτάζαμε ένα τελώριο. Pamë thot një traged shumë të madh. Δεν ξέρω πώς χωρούσε 2-3 χιλιάδες ανθρώπους μέσα. Mund të mbante brenda 3.000 veta. Και το βλέπαμε βήθη, Dhe εξαφανίστηκε. e pamë thot që dal nga dal hyri në det dhe u zhduk, thot nuk e pamë më thot. Πώς χάθηκε ολόκληρο. Si humbi Βούλιαξε, δεν το gjithë ξέρετε. kjo ndërtesë, humbi dhe u zhduk dhe nuk e Λένε pamë. κάτω εκεί στον πάτο υπάρχει ένα πλοίο. Δεν το βλέπει κανένας. Mund të thot dikush që aty poshtë në thellësi është një vapor, një traged, por asnjëri nuk e sheh. Έτσι όλο αυτό το σύστημα το οποίο βλέπετε σήμερα θα εξαφανιστεί τελείως και πολύ γρήγορα. Kështu do të jetë i gjithë ky sistem që ne shohim sot të ngritur, thotë, do të zhduket thot për njerëz. Δεν έχει αυτό το σύστημα που βλέπετε, δεν έχει πολλά χρόνια ζωή ακόμα. Ky sistem thotë nuk i ka mbetur dhe shumë vite për të ekzistuar. Θα εξαφανιστεί διαπαντός, δεν το θυμόμαστε πια ποτέ. Do të zhduket dhe ne nuk do ta kujtojmë më. Για να το πω πιο απλά, πριν τον κατακλυσμό υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι πάνω στη γη. Përpara përmbytjes, kishte shumë njerëz thot në tokë. Θυμάται κανείς τίποτα, ούτε τα ονόματά τους, ούτε τίποτα. Asnjëri nuk i mban mend thot emrat e tyre, u zhdukën thot. Πνίγηκαν στον κατακλυσμό, εξαφανίστηκαν. Humbën, u zhdukën të gjithë. Είχε και γίγαντες εκεί πέρα, δυνατούς ανθρώπους. Kishte edhe njerëz gjiganta atje thotë, Αλλά fortë, μπλουμ μες στη θάλασσα, por që të gjithë thotë humbën, πνίγηκαν. u mbytën. Έτσι όλα αυτά τα συστήματα που βλέπετε δεν θα τα ξαναθυμηθούμε ποτέ. Kështu edhe me këtë sistem që ne shohim sot, thotë, nuk kemi për ta parë më kurrë. Ούτε τα σοου που κάνουν οι άνθρωποι, ούτε τα γλέντια τους, δεν θα ξαναγίνουν ποτέ. Asnjë lloj gjëje që ne shohim sot nuk do të ekzistojë. Μας λέει ότι κάνει νέα τα πάντα. Sepse na thotë që do t'i bëj të gjitha të reja. Δεν θα ξαναυπάρξει σκοτάδι, Nuk do të ekzistojë më errësira, ούτε θα νηστάζουν. as do të dremiti. Τώρα αν δεν κοιμηθούμε λίγο, νηστάζουμε. Sot nëse nuk kemi fjetur mirë, i shikojmë njerëzit që dremitin. Εκεί δεν θα ξανανιστάξουμε ποτέ, ούτε σκοτάδι θα υπάρξει. Atje nuk do ketë as errësirë, as nuk do të dremiti. Ο Κύριος θα φωτίζει αυτή την πόλη. Zoti do ta ndriçojë këtë qytet. Είπαμε, η πόλη ταυτίζεται με την εκκλησία. Dhe thamë, qyteti simbolizon kishën. Και θα είναι, λέει, δεν έχει ανάγκη τον ήλιο και τη σελήνη και θα μας φωτίζει ο ίδιος ο Θεός. Nuk do ketë nevojë për ndriçimin e diellit dhe të enës, sepse do të na ndriçojë Perëndia. Μας αν φύγει ο ήλιος ή η σελήνη το βράδυ, καταλαβαίνετε, δεν βλέπεις τίποτα. Nëse do të ikë dielli dhe ena thot në darkë thot, është errësirë, nuk duket asgjë. Εκεί όμως δεν χρειαζόμαστε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, Atje nuk do duhet as elektrik, ούτε υπουργό ενέργειας για την ενέργεια, για να... as ministër i energjisë, sepse s'do ketë nevojë, ούτε θα χρειαζόμαστε καν αυτοκίνητο να μας μεταφέρει, as do të na duhet ndonjë makinë thotë që të na shpjerë diku, αλλά εκεί, αδερφοί, θα τρέχουμε με ταχύτητα πνεύματος. atje thotë do të ecim thotë me shpejtësinë e frymës. Σκεφτείτε ότι ο θρόνος του Θεού είναι πάνω από το τελευταίο αστέρι. Mendoni thotë, froni i Perëndisë është në i fundit yll, thotë që ne mund të imagjinojmë. Ξέρετε πόσο μακριά είναι αυτό? E dini se sa larg është kjo thotë. Εάν τρέχεις με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, 300.000 Nëse do të ecësh thotë me 300 χιλιόμετρα το kilometra δευτερόλεπτο, το μικρό. në të qindën e sekondës, Θέλουμε δισεκατομμύρια χρόνια
Duhet φωτός thotë για να φτάσουμε εκεί. miliona vjet që të mund të arrijmë atje. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το σύμπαν. Sa e madhe është kjo distancë? Sa Kjo- larg është? Κι όμως αυτό είναι πολύ μικρό. Mirë po kjo është shumë e vogël. Προσπαθώ να το καταλάβω πολλές φορές και λέω Κύριε άνοιγε μου τη διάνοια να το καταλαβαίνω. Përpiqem që ta kuptoj thotë dhe i them Zot më hap mendjen që ta arri ta kuptoj. Si mundet? Ο Κύριος μας έφυγε, πήγε στο θρόνο του Θεού Zoti ynë thotë iku thotë dhe shkoi në fronin e Perëndis λέει πάω στον πατέρα μου και θα σας στείλω άλλον παράκλητο να μένει dhe μέσα. tha do t'ju dërgoj thotë tjetër ngushëllues thotë do t'i lutem Atit t'ju dërgoj tjetër ngushëllues për të qenë në ju. Σε λίγες μέρες σου έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Dhe për pak kohë thotë dërgoi frymën e shenjtë. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα ο Κύριος να πάει και να γυρίσει. Nuk do të duhet shumë kohë Zotit që të shkojë dhe të vijë. Εμείς τώρα βλέπουμε εδώ το χρόνο και τις αποστάσεις πολύ μεγάλα. Ne sot shikojmë kohën dhe distancën shumë të madhe, Γιατί είμαστε με αυτή τη σάρκα. sepse jemi në këtë mish. Εκεί δεν υπάρχουν αυτά, αδερφοί. Atje nuk do të jetë kështu. Και μας περιγράφει ακόμα ότι Na thotë, εκεί πέρα εγώ είμαι το Α και το Μέγα, η αρχή και το τέλος. unë jam alfa dhe omega, fillimi dhe mbarimi. Και εγώ θα δώσω σε αυτόν που διψά να πιει δωρεάν αυτό το νερό της ζωής. Dhe ati thotë që ka etje, unë do t'i jap si dhuratë nga burimi i ujit të jetës. Όλοι οι άνθρωποι λέγανε να υπήρχε ένα φάρμακο να μην πεθαίνω. Të gjithë njerëzit thonë sikur të kishte thotë një ilaç që njeriu të mos Και ας vdesë. πονάει στον κόσμο αυτό. Edhe megjithse vuan në këtë botë, Γιατί- thotë në këtë tokë, Εδώ σε αυτόν τον κόσμο η πιο πολύ μας ζωή είναι όλο στεναχώρια. sepse shumica e jetës tonë në këtë botë është më tepër thotë mërzi. Αλλά όλοι λέγανε να είχαμε κάτι να Por ζήσουμε të gjithë παραπάνω. duan thotë që në këtë botë që është e tillë thotë të ketë një ilaç që të mos vdesin kurrë. Ένας από τους μεγαλύτερους πλουσίους της γης που ήταν από την Ελλάδα Një nga më të pasurit që ishte në Greqi, έπεσε το παιδί του με αεροπλάνο και έμεινε φυτό. ra i biri nga aeroplani thotë dhe mbeti thotë Έλεγε στους γιατρούς i paralizuar. Dhe ju tha doktorëve, πόσα θέλετε να τον κάνετε καλά. ju thotë doktorëve sa doni që ta bëni mirë Δεν djalin μπορούμε, tim. του λέγανε. I thanë nuk mundem. Να τον βαλσαμώσουμε μήπως μετά από λίγα χρόνια να καλυφθεί κάτι και ζωντανεύσει. Ta balsamosim ju tha dhe mbas disa kohësh mundet që të vijë përsëri në vete. Του λέγανε γιατροί δεν γίνεται. I thanë nuk mund të bëhet kjo. Λέει τι θέλετε να το κάνετε αυτό. Çfarë doni ju thot ajo që ta bëni këtë? Nuk mundet i thanë që të bëhet një gjë e tillë. Εδώ όμως αυτό το αιώνιο μας το δίνει ο Κύριος δωρεάν. Por thotë këtë jetë të përjetshme Zoti ne na i jep dhuratë. Και είναι τόσο απλό. Dhe është kaq thjeshtë. Ξέρετε αυτή η εκκλησία πώς ξεκινάει. E dini se si e ecën kjo kishë thotë? Λέει ο Πέτρος. Thotë Petroja. Pjetër, Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού του Ζώντος. ti je Krishti, biri i Perëndisë Και του qartë. λέει ο Κύριος πάνω σε αυτή την πέτρα, τώρα σε αυτή τη διδασκαλία, Dhe i thotë Jezus Krishti, mbi këtë mësim që ti more, që θα the, χτίσω την εκκλησία μου do ndërtoj kishën time και πύλες άδου δεν μπορούν να την νικήσουν. dhe askush nuk mund ta mundë. Αυτοί που είναι εδώ έχουν αυτή τη διδασκαλία. Πιστέψαν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ata që janë këtu thotë në kishë thotë, besojnë thotë që Jezus Krishti është biri i Perëndisë i gjallë thotë. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν βγάλει πανεπιστήμια. Shumë njerëz thotë kanë studiuar dhe kanë mbaruar Έχουν universitete, κάνει ανακαλύψεις. kanë bërë gjëra të mëdha, Έχουν πετύχει πολλά στον κόσμο αυτό. kanë patur shumë fat në jetë. Δεν θα υπάρχουν πια εκεί. Nuk do ekzistojnë atje. Ποιος θα υπάρχει? Αυτός που πιστεύει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο Χριστός μας.
do të jetë ai që beson që Jezus Krishti është birë i Perëndisë i gjallë. Ata do jenë atje. Αυτός τώρα λέει, προσέξτε εδώ ένα άλλο εδάφιο, Dhe αυτός tu thot, που νικάει, tu thot ai që do të αυτός το 7, kush fiton, thotë, θα τα κληρονομήσει όλα αυτά. do të trashëgojë të gjitha gjërat. Ai që do të fitojë. Θέλει ο Κύριος να νικήσουμε. Do Perëndia që ne të fitojmë, vëllezër. Αλλά μπορείς να νικήσεις μόνο με τον Χριστό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Por ne mund të fitojmë vetëm me Jezus Krishtin, nuk ekziston gjë tjetër. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, Çfarë do bëhet me të tjerët? λέει η Γραφή. Dhe thot fjala. Οι δειλοί, Për frikacakët, ντρέπομαι να μιλήσω για τον Χριστό. më vjen turp të flas për Jezu Krishtin. Θα με πούνε αιρετικό. Do më thonë eretik. Αυτός είναι δειλός άνθρωπος. Ky është frikacaku. Όχι, να με πούνε όπως θέλουν. Le të thonë çfarë të duan njerëzit. Ντρέπομαι να μου πούνε ότι δεν δίνω όπως δίνει το κόσμος. Më vjen turp të më thonë njerëzit thotë ti nuk vishe siç vishen të tjerët. Ας πούνε ό,τι θέλουν. Le të thonë çfarë të duan thotë. Εμένα με νοιάζει τι θα πει ο Κύριος. Mua më intereson çfarë do thotë Zoti. Οι δειλοί λοιπόν, Frikacakët, οι άπιστοι, të pabesët, δεν πιστεύουν. ati që nuk besojnë, ata që nuk besojnë, Οι βδελικτοί, η αμαρτία κάνει τον Κύριο να μην τον θέλει να τον βλέπει τον άνθρωπο. të neveritshmit, Οι φωνείς, vrasësit, οι πόρνοι, kurvëruesit, οι μάγοι, magjistarët, οι ειδωλολάτρες idhujtarët και όλοι οι ψεύτες dhe të gjithë gënjeshtarët, θα έχουν τη μερίδα τους στη λίμνη pjesa e tyre do të jetë në liçenin që digjet me που zjarr καίει με πυρ και θείο. dhe squfur. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Kjo është vdekja e dytë. Μπορώ να καταλάβω την επιπολαιότητα των ανθρώπων. Επιπολαιότητα, δηλαδή που δεν καταλαβαίνουν πόσο σοβαρό είναι αυτό η αιώνια ζωή. Nuk kuptojnë njerëzit se sa e rëndësishme është jeta e përjetshme. Μια υπακοή στο Χριστό σου δίνει όλη αυτή τη ζωή που είπαμε πριν. Një bindje në Jezus Krishtin të jep jetën e përjetshme Και μια ανυπακοή σου δίνει όλη αυτή την καταστροφή που βλέπουμε. dhe një mosbindje të jep një katastrofë të tillë të përjetshme. Αιώνιο είναι και το ένα, αιώνιο είναι και το E άλλο. përjetshme është njëra, e përjetshme është dhe tjetra. Είναι τόσο εύκολο για να σωθεί ο άνθρωπος Kaq e kollajtë të shpëtohet njeriu και δεν πάει να σωθεί. dhe nuk shkon që të shpëtohet. Ή ξεγελιόμαστε με την αμαρτία. Mashtrohemi thotë nga mëkati. Αδερφοί μου, εμείς είμαστε εδώ τώρα σε αυτό το τραπέζι Vëllezër, ne sot jemi këtu të mbledhur në këtë trapezë μαζευόμαστε την Κυριακή και η αιτία είναι αυτό το τραπέζι που μαζεύονται όλοι. dhe mblidhemi të dielë të gjithë thotë dhe shkaku është kjo trapezë Για να θυμηθούμε ότι κάποιος πέθανε για μας. për të kujtuar thotë që dikush vdiq për ne. Για να τα κληρονομήσουμε όλα αυτά, Që ta përmbushim të gjithë këtë thotë, κάποιος πέθανε για να τα κληρονομήσουμε εμείς. që ta trashëgojmë të gjithë këtë, dikush vdiq që ta trashëgojmë ne. Και του λέμε με όλη μας την καρδιά, σε ευχαριστούμε Κύριε. Dhe i themi me gjithë zemrën tonë, faleminderit Zot. Και στους αιώνας των αιώνων, ξέρετε τι θα λέμε. Dhe në përjetësi, e dini se çfarë do themi? Θα γίνουμε μουσική εκεί όλοι. Atje do të jemi të gjithë muzikantë. Επειδή δεν έχω και καλή φωνή, Megjithse unë nuk kam zë të mirë, thotë, μου είπαν κάποτε οι νέοι, σταμάτα τώρα εσύ γιατί μας τη χαλάς λίγο. më thanë të rinj të thotë, ule zërin, thotë se do na i prishësh thotë këngën që Και këndon. πάω το βράδυ και λέω, Κύριε μου, Dhe i έχω thash, δίκιο, λέω, i thash Zot, thotë στα më χαλάω dashur, thotë, λίγο. kanë të drejtë ata, thotë unë nuk kam zë, thotë që Και të shkoj ακούω me εκείνο ata. το βράδυ, αδερφοί μου, μία ουράνια ψαλμοδία. Edhe dëgjoj thotë atë mbrëmje thotë një këngë qiellore. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Και ακούω, αυτή είναι η φωνή. Θα Dhe μας tha, δώσει μια ωραία φωνή εκεί ο Κύριος. ky është zëri, ai që do dëgjohet.
Και το αιώνιο επάγγελμά μας, Dhe përjetësia αιώνια θα λέμε για πάντοτε εκεί, αυτό zanati ynë, δεν θα κάνουμε i τίποτα άλλο. përjetëshëm atje në qiell, Θα λέμε σε αυτόν που μας αγάπησε do themi thot, ai që na deshi, και μας έπλυνε με το αίμα του, që na lau me gjakun e tij, σε αυτόν η δόξα στους αιώνας. Αμήν. atij i takon lavdia në jetë jetëve. Amin. Δηλαδή θα λέμε πάντοτε αυτό τον ύμνο. Do të këndojmë gjithmonë këtë himn, Γιατί όλη αυτή η κληρονομιά sepse e gjithë kjo trashëgimni që na ka lënë Zoti, βγαίνει μέσα από τις πληγές του Κυρίου μας. vjen thot vetëm nëpërmjet plagëve që Jezus Krishti erdhi na dha. Μπορούμε να λείπουμε από αυτό το τραπέζι. Mundet të mungojmë thot nga kjo trapezë. Μπορούμε να μην του λέμε σε ευχαριστούμε Κύριε. Mundet të themi që falenderit Zot. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι πιστός. Por që ta bësh Të këtë pëstevis. duhet të besosh thot. Οι άπιστοι είναι έξω. Αυτό δεν το πιστεύουν. Ata që nuk besojnë thot janë jashtë thot. Nuk besojnë Έτσι δεν një διαβάσαμε. gjë të tillë. A nuk e lexuam këtë thot. Γι' αυτό λέω σε όλους, αφού το πιστεύεις, Prandaj ju them të gjithëve, μην λείψεις ποτέ από αυτό το τραπέζι. nëse beson thot, asnjëherë mos mungo nga kjo trapezë. Δεν θυμάμαι να έχω λείψει. Θέλω να Nuk είμαι mendoj στη që të kem munguar ndonjëherë thot. Μια φορά ήμουν στο νοσοκομείο και μου φέρανε και εκεί αρτική ύμνο. Njerë isha i sëmur në spital dhe atje ma sollën thot. Και εκεί στην Ελλάδα έχουν ότι κάποιος που πεθαίνει να τον κοινωνήσουμε, μήπως και σωθεί. Atje në Greqi thot kanë diçka thot që të vëmë thot t'i japim thot sepse mbase shpëtohet thot. Ήμουν 25 χρονών, μου είχαν φέρει θεία κοινωνία τα αδέρφια Më isha 25 vjetë thot dhe më sollën në vlezrit trupin dhe gjakun και e Krishtit ψιθύριζαν όλοι γύρω-γύρω. dhe thanët të gjithë që ishin rreth meje. Πεθαίνει μάλλον το παιδί και το κοινωνάνε. Më duket se ky do të vdesë prandaj po i japin trupin dhe gjakun e Όταν Krishtit. τέλειωσε η θεία κοινωνία, Kur mbaroi thot shërbesa atje që του λέω: Εγώ më παίρνω θεία κοινωνία επειδή θα ζήσω αιώνια, όχι γιατί πεθαίνω. unë ju thash Παίρνω θεία κοινωνία γιατί θα ζήσω αιώνια marr trupin dhe gjakun e Krishtit sepse do jetoj përjetësisht, όχι γιατί θα πεθάνω, jo γιατί se θα do ζήσω. vdes, por sepse do jetoj. Και αυτή τη ζωή δεν τη δίνω για να σωθώ, μέσωσε ο Κύριος. Këtë thot nuk e marrim që të shpëtohemi. Δόξα στον Ne jemi Κύριο. të shpëtuar thot. Por ne e marrim këtë sepse kemi jetën e përjetshme. Αυτό είναι το τέλος μας, αδερφοί. Kjo është fundi ynë, motra. Haleluja. Ήρθε ο Κύριος να μας αξιώσει να το απολαύσουμε όλοι. Zoti të na bëj të denjë thot që ti shijojmë të gjitha gjërat që ka përgatitur për Το ne. κήρυγμά του ο Κύριος, ξέρετε ποιο ήταν, πώς ξεκίνησε. Predikimi i Zotit e dini çfarë është? Μετανοείται γιατί επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Mendoni sepse erdhi u afrua Και mbretëria πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. dhe besoni në Ungjil. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ky është Θα έρθει ένας Ungjilli. βασιλιάς Do vi një και θα βασιλέψουμε Μπρε. μαζί του. dhe do të mbretërojë përjetësisht. Αλλά για να μπούμε σε αυτή τη βασιλεία, Që të hymë në këtë mbretëri, είναι τόσο που λέμε: Κύριε, δεν τα κάνουμε καλά, βοήθησε, σώσε μας. ne themi Zot, unë nuk i bëj dot mirë gjërat, më shpëto Zot. Και με αυτά τα λίγα λόγια θα κληρονομήσεις αιώνια. Dhe me këto fjalë, thot me këto pak fjalë që ti i thua Zotit s'mundem, Και δεν το do të κάνει. trashëgosh jetën e përjetshme. Dhe njerëzit se bëjnë. Δεν το κάνει. Nuk mundet, nuk e bëjnë. Ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξε το νου να το κάνουμε. Falenderojmë Zotin që Zoti na hapi mendjen që ne e bëjmë. Amin, halleluja. Amin.